गासै सानबानि हाबाफारिजों गोदान आरो बर' फक डान्सनि मावबादा खुंफुंदों दमदमा ओनसोलाव। दमदमानि साखाथि बर' आग्रानि शंकरदेव संगीत विद्यालयनि बानजायनायाव गोदान आरो बर' फक डान्सनि मावबादाखौ खुंनाया सोलिगासिनो। बर' आग्रा संगीत विद्यालयाव खुंफुंनाय बे मावबादायाव खमैबो सा 50सो उन्दै फरायसाफ्रा बाहागो लानानै मोसाना दिन्थिदों। बे मोसानाय मावबादायावनो फोरोंगुरु महरै थिसननायबो जादों। ইয়াত শংকৰদেৱ সংগীত বিদ্যালয় বৰাগ্ৰাই 5 দিনীয়াকৈ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। গ্ৰীষ্ম বন্ধত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নৃত্যৰ এটা শিক্ষাও গ্ৰহণ কৰে, লগতে এটা মনোৰঞ্জনো হয় আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি শংকৰদেৱ সংগীত বিদ্যালয় বৰাগ্ৰাই যোৱা 17 তাৰিখৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। আমি এটা কথা স্থিৰ কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমখন যিহেতু বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰে ভৰপূৰ এখন ৰাজ্য, ইয়াৰ জাতি জনজাতিৰ বিভিন্ন লোকনৃত্য আছে, বিভিন্ন গীতমাত আছে, লোকগীতমাত আছে। গতিকে তাৰ ভিতৰত আমি এইবাৰ বড়োসকলৰ যি বাগৰুম্বা নৃত্য, এই বাগৰুম্বা নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু পিছৰ ফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোৰঞ্জনৰ এটা উদ্দেশ্য ৰাখি আমি আধুনিক নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি সেইটো পিছৰ ফালে আহিব। বৰ্তমান আজিলৈকে আমাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যৰ ওপৰত কৰ্মশালা চলি আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত বৰ্তমান 50ৰ ওপৰত আছে। 50ৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।